sasezibonela. Umsasazi lo ufunda indaba ze-English. Kufanele sizive indaba ezikhumshayo. Ifundwa nguye kanye. Uliyabona igama lakhe ngicela simphe izandla ezininzi uliyabona kaHenene. Bani isiduko sakho futhi? Umpinga. Mawawa. Hayi ngempela. Stodwe. Selapha ezindabeni mosne. Sisafunda indaba. Phako la candelo lendaba ngomnye ke osisiza ophuma phako isikolo sasezibonele also sinaso nesikolo ezibonele bethuna nithumela abantwana benu bayofunda phela ezibonela sizibafuna imali sabafundisa ukusasaza ogqiba ubangaba likhona ithuba angafana naye because uqashwe from eclassini ne uzimasa igaba lakhe okanye uzimasa uzimasa maqokolo yena ke usifunda indaba kakhulu pha ngeweekends. I think namhlanje ukhona ni nangu umuntu esimthumayo kaKhaleze aze afike athi ndingu Nezwa Tom cela simphe izandla ezinkulu umamkwayi uzandibetha ke lo unokukhwenkwane ukuthi sila ukuthi nguNezwa sihambe siyepha siselapha ezindabeni ne kukho abantu ababhalayo kukho abantu abareportayo njalo njalo pha ezindabeni yena nguSiya kaMsomi uyaproducer nenqubo yakho ethi ezophuhliso aphinde ke abe khona pha kwi-reporting yendaba zapha ekhaya sicela simphe izandla ezinkulu udikela unoni ke lo uTswayibani bathi weskwelka ngathi weskwelka angumama omntana kasikhulu nguntombi lo kaMcetshwa uMadlamini ujama kaSijuwe Jaki simphe izandla ezinkulu